Om Swastiastu. Rahajang semang adik-adik serang sami. Selamat pagi. Sapunapi gatre. Dumugi pengabdi kakak adik-adik serang sami. Presiden kenak turahayu. Adik-adik serang sami seturung ngawitin pelajaran raina mangkin. Lurusang adik-adik ngabsen. Ini pembelajaran yang mungkin punika wajanan pariwisata hingga punika wajana pura besakeh. Durus adik-adik wajan punika wajana punika seusang adik-adik wajan durusan cawis pitaken sane sampun aturan kakak ring video punika. Materi raina mungkin puniki mepaiketan untuk materi sane sampun lintang. Punika wonten tata nyurat aksara Bali, wonten tata kruna. Ring tata kruna punika wonten wangsan kruna utawi jenis kata, wonten taler wangun kruna utawi bentuk kata punika. Indayang adik-adik wajan materi sane sampun lintang, susan adik-adik wajan lurusan cawis pitaken sane sampun aturan kakak. Terus adik-adik wajan materi punika. Pura Agung Besakeh magenah ring Bongkol Gunung Agunge. Desa Besakeh, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pura Besakeh pinaka puruh piniajeng ring Bali saha meduwe palebahan kirang langkung 3 likur. Yening rereh saking kota Denpasar dohipun 16 km, pemargining lintangin kota Gianyar lan Klungkung. Saking kota Klungkung ngalerang malih kali likur kilometer. Pura Besakeh pinaka pusar purane ring Bali, maka genah nyiwi ide Sang Hyang Widi. Pemucuk genahe tansios wantah pura Penataran Agung. Genah natar purane mepante-pante wenten pitung pante maka lambang sabda petalo. Puja wali ring pura Penataran Agung kelaksana yang nyabran rahinan purnamo sasih kapat. Ring Penataran Agung wenten Padma 3 pinaka linggih ide Sang Hyang Tripurusa utawi Sang Hyang Siwa 3 minakadi Betara Siwa, Sada Siwa miwah Parama Siwa. Sejaba punika nyabran rahinan purnama kedasa kewentenang puja wali sane kewastanin puja wali Betara turun kabeh. Rikala punika maka sami umat Indune patut pedak tangkil ngaturang bakti. Sejaba punika setunggil dasawarsa taler kawentenang pengaci taur Pancawali Krama yening sampun 100 warsa kawentenang malih taur Eka Dasa Rudra. Taur Eka Dasa Rudra sanepine untat sampun kemargiang duk tileming citra Isaka warsa siu 900 tanggal Masehi 18 Maret siu 970 sio. Sedurung ranjing ke Penataran Agung Besakeh ring Jabayan wenten wangunan anyar sane muaste mandapa kesari Warmadewa genah pesamuan agama minakadi pesawan-pesawan agung miwah mahasabo Hindu Dharma. Ring asapunapi taler kanggen genah nyolahang unen-unen miwah genah merarian sarwi nabdabang raga jagi pedet tangkil ke pura. Wewangunan Pura Besakeh sane ageng turunik presida pinaka silih tunggil objek wisata budaya ring Bali sane akeh ketuju antuk para wisatawane. Sejaba punika genah Pura Besakeh wiyakti kelintang ngangobin rikala terang baskarane nenten keliput antuk sayong katon Gunung Agunge gunung sane piniruhur ring Bali. Kekayonan madyaning gunung katon gadang lom ngulangunin pisan.
Yening maca cingak saking indag purane kedaksina makanten bukit-bukit mejajar alas miwa jurang sane ngawuhin kasiranipun sane presida nudut kayun para turise. Maka sami umat Hindune nenten purun lempas maut saha pedak tangkil ri nuju pujawali utawi pengusaban ring pura Besakih. Asa punika taler para karyawan perusahaan kantoran utaminipun para yawanane para siswa mahasiswa sami pedak tangkil nyinahang pangubakti duaning sejeroning ngulatiang panguruhan patut kedulurin antuk astiti bakti ring ide Sangyang Widiwasa taler ring para leluhure maka sami elingang pisan sampunang lali pedak tangkil rikala wenten piodalan miwah pengaji ring pura Besakih. Wacana puniki kaketus saking Widya Basita 2 warsa siu 900 sia dasa pitu. Pepelajahan sane sampun lintang inggih punika tata kruna basa Bali. Ring sejeroning tata kruna basa Bali wenten wangsan kruna, luwiripun kruna aran, kruna kriya, kruna kahanan, kruna wilangan, kruna pengentos, kruna pengarep, kruna penyambung, kruna keterangan, kruna sandang, kruna paduhan, miwah kruna panegas. Selantur nyane wenten wangun kruna utawi bentuk kata luwiripun kruna lingga, kruna tiron, kruna polah, kruna dwilingga lan kruna satma. Sesampune usan adik-adik sareng sami ngewacan wacana ring ajeng punika sane mangkin durusang cawis pitaken ring sor puniki. Saneka pertama punika wenten ring dija genah pura Besakih punika. Sane kaping kalih setunggil kudang warsa kewentenang Pancawali Krama. Sane kaping 3 indayang rereh kruna ring wacana punika sane rumasuk kruna lingga, kruna tiron, kruna polah, miwah kruna dwi lingga. Pitaken selantur nyane indayang adik-adik serang sami surat lengkara-lengkara ding sor puniki antuk aksara Bali nganuten ugar-ugar pasang aksara Bali. Saneka pertama Pura Agung Besakih magenah ring bongkol Gunung Agunge. B. Setunggil dasawarsa kewentenang pengaci taur Pancawali Krama. Ainggih wantah hakadia sapunika materi sane presida aturan kakak lain mangkin dumugi wenten pikenah nyane menawi wenten materi sane aturan kakak iwau wenten samikirang utawi langkung ngiring sarang-sarang wonghin punika. Puniki kakak wantah kantun lajah ngiring sarang-sarang dagingin punika. Inggih cututan kakak untuk ngaturan Parama Santi. Om Santi 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 Om matur semua.